جيران وهمسايجن حكي إيجن بابيجن نازانن من شيتي توم خميد ويان أريجن بابيجن هرشي إيجن بابيجن لخزمو عيلو عشرة وفيلا قشتيان جيجن دبيرو بيرو إيتر متشورو قال خراو بيمان بوت إيتر برو ميرو إيتر برو ميرو إيرا راديو دنجيجلا جناب دانوچنا رادیو دنگه گلدن باشکو درن هجا ایروز 13 گلانه 2024 دوشنبه لبروکسل ساعت 13 آمدگی ساعت 14 امنوچه نو روزه پیشکش بکن دست بکشن سرنوچه او هده خو آماده دکه جبو چورا امرالی اجاره کدن سر ادامه که کردستانی لدجی تجید 15 گلانه لستراسبورگینه هپیگی 4 داگر کرندنی دولت آتر جزا کرن لگولی کولینان هر دچه رژه بکرارینا زمانی کردی دکوه لیده خوازا پرورده برنده به و 105 نه روشنبیر سیاست مداران بانگا سربست بردن آگرتین دوزا کوبانه کرن دوباره روش باشور گدارن هیجا او هده ویجبو امرالیه دیسا سریل وزارت داده به پارزر اسحاق دمیرل دیار کرکوان لگل 1330 پارزران 22/4/2023 جبو بچین امرال سریل وزارت داده دابون گوت حتی ایروجی تو برسف تونه وزارت دبیجه تجید نینه جمافی خواه سود وردگرن لی ابن راسته اگر تجید تونه به گلو چما دستور نای داین کو مالبات و پارزر بچن گراوی و گرتیان رهف دیتنه چیکن پارزر دمیرل بحثا جزاین دیسیپلینی کر گوت وزارت دنویسه ده دیار کریه کو تکداری هف دیتنان به مالبات را اخفتنا به تلفون را سه جزاین دیسیپلینی هنه لی جزاین دیسیپلینی تبلیغی پارزران نکرنه و مافی اعتراضی جی آستن کرنه جزای دیسیپلینی سیاسی نه او ام دبینن کو اف جزا جالی لجنه چاودری و اداره یاتین دانین اف جی نه قانونیه کیفیه او نابکو به صدما اصلا کرنا هف دیتنا مالبات و پارزر دمیرال گوت بدیاره دممی ببیر خست و گوت هلوستا سیبیتی رخ نکر مخابند سالن داویده سازین نامنتوی تبی مکانیزمای تجدید بونه دممی بریاره خوش ناشوپینه و کمیسیون اروپایی که جوپی کانون بریارن دممی بپرسیاره دینا خوان ناده پرسکری که سی پی تی جی ارکا خوان ناینه جه 36 مهنکو تو آگاهیش ربرو جلان و سی گرتین دن نای گرتن و سینورین تحمل جی ایدی نمانه پارزر داویده گوت اما که او هده خواهماده دکن که تکدار امرال دیسا سریل وزارت داده بدن دوی او روش به او هده را بسینور نمینه و امل بندنه که همون سازین حقوقی دموکراتیک رای گشتی دوی مجارده بیستیار بن حتی که تجدید بداوید به امی چراکی خواه بدومینن افجی نوچه توهات فدیر و برای توهات فدیس سبهات بیچر دیار کرکو همو جهیزا آشتیه یا ربر عبدالله جلان دبینه بود دستلاداریا کو جاشتی دترسه جبو آسان کرنا یگبون و هیویا گل هر تشتی خراب دکه سبهات باکشان سرگربین برچبونه این گرتین سیاسی و گوت نجات پرستیاد راده فاشیزم ده گوی خواه جهر بانگو دا خوازیره گرتیه 3 سالن کو گرتن و کشتنه دکن ایدی اشکره بویا کو دستلاداری نکاره به بنچاف کرن گرتن و کم کجیان گلی کرد تیگ ببه نهاجی با امورین هشبر و فهوشه دخوازن جواکا کرتنه بکن پارزر گوت اموکی ببرن رو برای توهات فده گوت اموکی کرد بکریارین و ها فاشیزان روبرو دمینن لیت کشتنامه جه دوام دکه و ام دخوازن تجید رابه همو جهانه دید کر فکر و نیرینین ریوز اجالان لوی وراتی چ بگوهرین هر کس هزا ویا اشتی جی دید سباحت داوید گود ویگل دیجی تجدید پولیتیکا انشار تایبت کریز سیاسی و اکونومیک خوری خصم بکه اگر ام دخوازن ده هر خدا جیان ده آزاد بجین دوی ام ببن دنگی گرتیان حتی که تجدید بداوی نبه اف چالاکی جوی بدومن و امی حتی داوی جی دخوازن خوابین زمان
Li Strasburgê çivê çarşemê çalakiyeke Grîk a mezin heye TJK'yê bankir ji bo azadiya rêbera po li Strasburgê Kurdistanê bêne gel heft bazlê gulanê tevgera jinên Kurdî Ewropa TJK bi daxuyanekê kompleya navnetewê şermezar kir û banga xurtkirina têko şînê kir. Got ev tecîda mutlaq û êrişên li dijî rêbera po li dijî hemû gelê Kurd jin û mirovahiyên bêdengbûna hemû sazê navnetewê bi taybetî jî ya Sipîtî rêliber faşîzma AKP MHP vedike berê agahiyên berfrehtir li ser vê çalakê em ê ji Heval Kezban Doğan bipirsin endama TJK li Almanya. Heval Kezban roj baş tere. Roj baş. Gelek spas dikim Heval Kezban ev çalakiya li Strasburgê çi armanca vê çalakê çi ye ji xwe wekî din jî li Strasburgê çalakiyên nobetê û her wekî din hene ev çalakî de hûnê çi bikin di vê çalakiya Pazê Gulanê de? Berê gelek spas dikim berê ku dest baxaftina xwe bikim di şexsê şehîdên Meha Gulanê de li serî de ji heqê qarara heya çara ji Ozan Mizgîna heya jina tekoşer Aysel Doğan'a hemî şeyda bi bîr tînim û dibêjim me guhdarvanî wa jî silav û rêz. Niha dinê cotma sala 1980 de bi destpêka kompleya navdewletî ya li hemberî rêberê gelan rêber Apo ku di 15 Sibata not û niha de bi esareta fizîkî ya rêber Apo berdewam kir ev 26 salane di girtîgeha İmraliyê ku weke protîp mirov dikare bibêje aslında İmralî ne tenê zindaneke ne tenê giraveke İmralî sistemeke İmralî de heman demê de xwesteka desthilatdar û dagirkera ji bo pêşerojê ji bo hemî mirovahiyê bidin jiyankirine ji bo wêkê jî em hertim dibêjin ew tecrîd ne li ser rêber Apoya ew tecrîd li serî de li ser mejina piştre jî li ser hemî civaka ye li ser hemî netewa ye li ser hemî mirovahiyê ye. Niha 26 salane ki berî niha bi em bêjin bi 4 sala koster xerabeye rewşa hewayê ne baş e bi bahaneyê wisa gelek cara hevdîtin aspen kirin hem ya parêzera hem jî ya malbata. Niha dema em dinerin jî Sipîtî mesela heya niha raporê ku ji bo İmraliyê amade kirine ne bi gelan re ne bi cîhanê re vanakê nadê eşkere kirin. Ev nakê jî bikêne ki wek jinê Kurdistanê de bi tevahî mirovahî em yani tenê wê wateyê ku vê tecrîta mutlak dipejrîn. Niha di sala 2022 de di meha Îlonê de Sipîtiyê daxuya kirin ku çûye girava İmraliyê û hevdîtinek pêk aniye. Lê belê piştî wê ne bi gelekî nêzîkî 10 heftiya em bêjin bîroya ya sesal ya hukukê daxuyaniyek da ku ev hevdîtin çê nebûye. Yani sazîkeke ku navê wê li hemberî işkencê di heman demê de em bêjin nêrîna wê nakê ku li hemberî hemî mirovahiyê vê rûyê xwe yî nerast bide nîşananiyan jî em vekirî bêjin daruwa bike bikêne ki çika wê jî tenê xwarê. Piştî wê nakê di meha Sibatê 2024 de navbera 13 û 22 Sibatê de daxuyaniyek da ku çûye zindanê Tirkiyeyê lêkolîn kiriye û lêgerîn kiriye. Lê di nava vê daxuyaniyê de girava İmralî û sistema pergala wê ya faşîst û tecrîtê di heman demê de ya işkencê derbas nebû. Ev nakê jî bikêne ki em dibêjin heta wê roja di daxuyaniyeke dî de jî me got em êdî nabêjin komiteya ku işkenceyê dişopînê û li hemberî derdikeve komiteya ku işkenceyê diparêzê komiteya ku işkenceyê dipejirêne ye. Aslında mirov dikare wisa bêje li hemberî vê nakê jî zaten di wê demê de wek tevgera jinên Kurd ya Ewropayê di 27 Sibatê de li hemberî vê daxuyaniyê me çalakî li devê hem Konseya Ewropayê hem jî li devê Sipîtiyê kî me xwest em dosyaya jî bidin ewa nakê lê belê rûyê xwe reş ji bo ku nexwestin di çavê jinê Kurd de bibînin qabûl nekirin. Niha zaten wek tevgera jinên Kurd ya Ewropayê ji 19 Nîsanê ve dîsal hemberî vê tecrîtê û hemberî pejirandina va saziyê ku
قاشو خوکا سازی مافی مروفا سازی عدالت سازی پاراستنا مافی مروفا سازی کو لهمبری ام بیجن چک نوکلئر و کیمیاوی کی ایروجی یعنی اسخازم پارانتزه که وکم نوچک درکت کو لهمبری شروان آزادیه دیسا چک کیمیاوی هاتنه بکارانین کو OPSV لباجاره دن حقیه yani ev sazı em dixwazim yek bi yek şuva bipirsin aslında vekirî ber çavê hemî dinyayê bipirsin ev sazı çima rola xwe nalîzin ev sazı naxwe çima va nava li xwe dikin bila binê navaroka navê xwe dagirin ji bo wê yekê jî wek tevgera jinên Kurd me 19 Nîsanê de bi bajarê Berlînê starta îmzeyan ji bo Spîtiyê hem protesto kirin hem dawetî em bêjin rola xwe lê îstandinê ji wê rojê heta roka îro ji 4000 zêdetir îmza her roj di posteya em bêjin ya Spîtî de narêkirine dîsa di heman demê de ev kampanya jê berdewam bike demeke dirêj lê di pazdeyê Gulanê de yani roja çarşemê wek tevgera jinên Kurd ya Ewropayê hem girêdayî pêngava ku dehê cotma 2023 de bi dostê rêberê gelan rêbera po dest pêkirî bi duruşmeya ji rêbera pora azadî ji Kurdistan re çareseriya siyasî ev jî girêdayî merheleya wê ya duyemîn ji ber ku yani dünya tev jî dizanê ev desthilatdar bi xwe jî dizanin nakokiyê di rojhilata navîn de şerê di rojhilata navîn de qêrkirina mirova qêrkirina xwezayiyê destdirêjiya li hemberî jina hemî di grava İmraliyê de çareseriya wê heye em bêjin muhatabê wê heye ku vî şerî jî va kiryarên qirê jî bidê sekinandin li hemberî gelan ev jî kiye ev jî mefteya em dibêjin rêberê gelan rêber Apoya eval kezban divir dez pirsekê pirsim ew îmzeyên ku we komkirine ji meha Nîsanê ve hetanha te got nêzî 4000 niha ji Spîtî re hatine şandin hûnê van hûnê çawa bipirsin ji Spîtî gelo girtine yan negirtine wan bibersivînin ê başa ku we 4000 îmce şandibin jî ger Spîtî vana înkar bike çi em bêjin çi delîlê we hene li berdestê we ew name cem we jî hene ji we re jî hatine şandin heman name yani mebriye fermîrê kirine hani bi postaxaneyê dewleta yani ev nake ti kes nikare vê nake înkar bike ji ber ku postaxaneyê mesela ji ber ku ev kampanya dixwazim nekê wê jî vekim aslında di piştî hev yani hev em bêjin agahdariya ku daxuyaniya ku Spîtiyê got ez çûme Tirkî û navê İmralî derbas nebû piştî wê nake em bêjin hiqûqa bîroya ya sed salê daxuyaniyek dabû daxuyaniya xwe de detayeke wê hebû digot girtiyên azadiyê ku ji Bakurê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê name rêkirine Spîtî gotiye ki ev nake me hinekî tengî jî dike tengasiyê de yani zorê didê me piştî vê daxuyaniyê me jî em ser vê nake me lêhûrbûnek çêkir ku madem wa dike zehmetiyê de madem wa dike tengasiyê de em her roj wê postayê dagirin yani wê qotiya wayê postayê her roj wek jinê Kurd yê ku diasporayê dijîn her roj dagirin vê nake jî ne wisa bi serê xwe di nava rêxistinbûyînekê de bi teqvîmekê ki ev nake di 19 weke gomgotî de Nîsanê de bi bajarê Berlînê Almanya start kir îro mesela dora herema gîsin ya Almanyayê ev jî îro nameyê xwe ji bo Spîtî rê bikin ji bo wê nikarin yani ji aliyê fermî ve tiştê çûyî nikarin dî dema mesela dibe Kurd êdî her tiştî înkar dikin ji xwe serlêdanê ji bo İmralî jî înkar kirin dibêjin yani hetan hat hejî jî tuneye niha Spîtî jî helwesteke hinekî wisayê mirov kare nizanim ez bixwe wisa dinirxînim wekî eyn vê helwesta dewleta Tirk e niha wê rojê roja çarşemê hûnê yani hûn wekî din hûnê herin gelo serlêdanê ji bo Spîtî çê bibe komî herin wê derê ji bo zerarkirina van serlêdanan ji bo bersivekê xine be
Zaten de pazde gulane de be meşru mitinge be efçalakiyame ji meydana bajar Strasbourg ya ku ambejin heri merkeziye navendiye ve de dest pe bike haya de ve Konsey Avrupa naz ve bejim sipetiyam dizanın ku ne besere xoya anji ne kare çava ev destlatlar ambejin hezen kapitalizma modernite ve de ci digrin خوانا دکن لیبله ام بیشن هفساری واد دسته سازی دیده دسته دستلاتار دیده یعنی سپیتیجی گریدای کنسای اروپایی جبوی که جی هم دوی کنسای اروپایی هم جی سپیتیج برکونیزی هفدونه جی یعنی چاریانه که هم سازیا مافم ام بیشن دادگاه مافم رووا پارلمانتوی اروپایی کنسای اروپایی و سپیتی لوی چاریانه جهدیگرن zaten وجی گوتیا نوبتا کو بسالای تکرن zaten دوی هر دوکایا عین الوی چاریانه ام جمل و د میتینگا خول دار بخن دیسا مسئله دان کریه یعنی ام خواستکا ما کوم هفدیتنه بکن و ام و داخوازه خوشواره بیجن نه از باور مکوجی گوتی دیسا و ویجی انکار بکن و ویجی بیجن تعلق بدن لی مگوتیا دستپیکا ده جوتمه ده دستپیکا پنگا و جربه راپورا آزادی کردستان را چارەسەری سیاسی من همی هزا خوا وقت هفگراجن في الحصاجي خود بهدفك كده كليت كريا كو ايدي ام ناخذ صال بصال في تجيتي شرمزار بكن ام دقوازن ايدي حيا ريبرتيا خوا ريبر جلان ريبر ابو بعاليه فيزيكي و آزاد نكن قد سكان تنيا اف سكان جبو من لهمبري حمي مروواهي چابجن شرمه جبوه که جی افناکه ارکامه افناکه ده همان دمده وظیفه نتنمه یا هموم رواهیه جبوه که سخوازم جبر بانگه که جی بکم ده پازده ما گلانه ده جبو که اف پنگا وره آسته دی دیسا ده همان دمده ام برب سرکفتنه و بچن ده همی حواله می جن کل اوروپای فرانسا به، اسویچره به، بلژیکا به، هولندا به، آلمانیا به فرق نکه کی داره به دوی خوشی و در دور خوشی برای خستن بکه و تبلیغ چالاکیا کو ویل بازار استراسبورگ به تبلیغ بده. گلکس پاسکم هوالین میر جی دکارن باشتر بن یا جی تنیش بورجنای؟ نه ام تنیش می‌بیچ. باشه گلکس پاسکم دم باشوره. از گلکس پاسکم دم باش خبات خوشواره. برگودانی جایی که از من دوغان بو اندامات هجی که لالمانیا جبو چالاکیا روژا پازده گلانی روژا چهارشنبه استراسبورگی لدیجی تجدید سر بر عبدالله جلان بانگا بشاریا لجنان کر به تایبتی من چه خود دومینن هپگی گود شرل متینا ده 4 داگرکر هاتن جزا کرن ناوند راگاندن چاپمنی هپگی درباره شر به داگرکران ده آگاهی پارو کرن گوت له مازاپه کو 3 سالن برخدانه که دستانی دوروکی لهه ارتشا ترکا داگرکر یا کو نکاره لهمبر گریلاین آزادی کردستانی بسکنه وانس روژن داوی لسر تونلین مین شر این لقاده برخدانه یا گریفم چکن کیمیایی برنگی گران بکارتینه لهمبری ویری شال دجمروفی یا ارتشا ترکا داگرکر کو سوجدار شر هزن ما بنا بر برخدادن تو جیریشن ارتشا ترکا داگرکر و نکاره به اراده یا گریلاین آزادی کردستانی بشکینه کو خل به روح فدایی اپوی خملاندنه هپگی آگاهی برفره این لسر چالاکیان و ایریشن ارتشا ترک آداگر کر به وی رنگی پارو کرن لهرما متینا یازده گولانی سری سبه لقاده برخودان یا گولکا بچکن گران داگر کرن هات خستن دوی چالاکی ده هزینی جاستاری کرن سه داگر کر هاتون جزا کرن و دو جبرین داربون دیسا یازده گولانی دانی نیورو لقاده برخودان یا گولکا بچکن فردی و نیو اوتوماتیک لداگر کرن هات خستن دوی چالاکی ده داگر کر هات جزا کرن و یک جبرین داربون یازده گرانه ساعت 16 جیل قاده برخودانه یا گولکا بچک نیو اتوماتیک داگر کران هات خستن تمام میده دربله کپچک داگر کران هاتی خستن کو هاود دا ری چه بکه هپگل سریشن ارتشا دولت ترک داگر کرین به تقمنین قد خکریجی اواگاهیدان 12 گلانه ساعت ل 23 حتى 13 گلانه ساعت 4 صبح هرما شهید دلیل روجوای زاپل سر تونل مین لقاده برخدانه گریفم 12 جاران گازن کیمیایی یم به جهراتم بکارانین
دیسال سر ایریشن ارتش دولت ترک ایریشن دجی هپگی گوت دوازده گلانه لهرمامتینا قادم بر خودان این بیشیلی و درگلی دو جاران به بالا فرین شهر هاتن بمب کرن. هپگی هر حال بداخویانه که ناسمه دو شهیدین اشکره کر گوت گریلا مروان و طوفان خاکر که دشارده شهید کتن نوند راگاندون و شپمنی هپگی درباره شهادتا گریلا مروان و طوفان ده افداخویانی دا گریلا مروان و طوفان 18 نیسان 2024 لخاکر که دشار ردیج داگر کریده شهید بون هر دو گریلا لهر قادا کولی بون خودی وکی فدای تبلی شهر و تکوشینه بون که دکه مزندان هپگی گود ام هفرین خوین هجاین بسرکفتنی و خواگریدا بون و شوازه فدای اپوی احساس گرته بون برزداری و منداری ببیرتینن هپگی مالباتین دسری مالباتین شهیدان جگلی وراد پاریزره سرساخی خواست و ناسامه شهیدان جی اشکره کر احمد ابراهیم الاحمد بن اصناف مروان زیروان لحل بیجدایک بویه ناو دایک فاطمه ی باف ابراهیم 18 نیسان 2024 لخاکر که شهید بو احمد بایار بن اصناف طوفان کوچر لسرت جدایک بو دایک ناو دایک تایبت ناو باف عبدالله 18 نیسان 2024 لخاکر که شهید بو هپگی گوت هفره زیروان یه لحله بجدایک بویه 2014 در باسی جاین آزاد بو پروردهی خویا یکمین لهرما قندیل دید آرمانجوی مزن بون و به ایدای که مزن تبل هر کاری دی بو 2017 در باسی هرما خاکر که بو یک جپراتیک کارن تاکتیک انسر دمه 18 نیسان 2024 لهرما خاکر که در ایرشا دجمنده شهید بو حتی روژا شهید به فداکاری و به بریار تبل تکوشین و جیانه بو گریلا طوفان جیل نافچه ده یا سرته دنوا مابات کرات پاریز ده جدایی که بو به چاندا دیرین و بوتانه مزند به جبو آلیکاریه بده ماباتش وانتی دکه 2012 سروانه تبر نوارفین گریلا دبه و پرورده خویا پیشین لزاگروسه دبینه لچیای به هیبت و آسه لزاگروسه فری گریلاتی و جیاناوی دبه دمکه کرد لآواشین دبینه 2014 جبوت کشنال دجی دایشی در باسی روژاوا دبه دگلک پینگاوان ده جی خواه دگره و پشتی ارکا خواه پیکانی بری خواه دا چیه چو هرما خاکر که لدجی ایریشتین داگر کریه دشارده جهگرد تاکتیکن سردمه دشار خواه پیکانین گریلا طوفان 18 نیسان 2024 لهرما خاکر که تبل کاروانی شهیدان بو خلک محمور گوت حتی آزادی عربر اپو امید تکوشین خواه بدومینن چراکی نوبت یا لورگاه پنابران یا شهید رستم جودی ده 20 ترمه 2023 ده جبو آزادی فیزیکی عربر اپو دست بکریه دروژا 209 نهانده بکوما 59 دومه بریان دست برنامه ها بکن کسایت و شهیدین مها گلان دا هم همو شهیدین شورش بیرتنین بجنا خب رزداریل برانبری بیرانین و طاوینین وقت زانین اف 4 سال کت سالا چارا دا تجریتک برنگی و تجریت نه دیروکا گوری نه یا سردما ام تداد جین ده تو ولاتان دا تو شارستانیان دا تجریتک وسا نهاتیا جیان کرن برانبری و تجریت گل کرد اف نزی 4 سالانه لسر پیانا وککو اف ترناکه دنیا همون شاهده نل برچاوی دنیایه ال اساس عدالت با قانون ناوی خواه شرم ناکل پیش جاوی را گشتی یا جهانه دبیجه تجرید نینه وقت زانین اف 4 سال کت سالا چارا دا تجریدک برنگی و تجرید نه دیروکا گوری نه یا سردما ام تداد جین ده تو ولاتان دا تو شارستانیان دا تجریدک وسا نهاتیا جیان کرن برانبری و تجرید گل کرد اف نزی 4 سالانه لسر پیانا وککو اف ترناکه دنیا همون شاهده نل برچاوی دنیایه ال اساس عدالت با قانون ناوی خواه شرم ناکل پیش جاوی را گشتی یا جهانه دبیجه تجرید نینه اف تجرید ایزولاسیون کسایت ریبرتی آمده و گوهری تجرید اکی گشتی ایزولاسیون اکی گشتی سر جواکا کرد جواکا کو دخوازه
آزادی خواب دست بخه دوباره بیجین رای گشتی یا پیشورو و یا کردستانی هلوز و تکوشینا هایی ترناکه هن زیادتر پیش و به تکوشینه جبای هلوشاندن و ایزولاسیونه و تجریته کسک نکاره روژامت طالبی که هم بیجین بسرک جیان ناوه بجی ریبر آپو بجی تکوشینا گلی کرد بجی براتیا گلا برگودانیجا ببونه بازده گلان روژا جشن زمان کردی هن لیکولینجی هاتنه کرن لسر زمان دایک زمان دن این ترکیه و باکوری کردستانی کوتین بکارانین اف لیکولین گلک باشران هاتیه مشاندن من نوین چه باره پاره بکن اف لیکولینا صحاییه هات گوتن هر کو تمن دکه و آخافتنا بزمان دایک کمتر دبه ناوند لیکولین صحایی یا سوسیوپولیتیک راپور خویا لیکولین یا بسرناوی ل ترکیه اصلا بکارانی نا زمان دروی زمان ترکیه و داخواز و میلین سر زمان دایکی پاره بکر خبات لیکولین در نابرا روژن دو و نه گلانه ده هات کرن و 1276 کس بشتر بونه لیکولین لباجارن آمد استانبول انقره ازمیر قوجالی آنتالیا دیلوک چاناقل مرسین خرپت مردین رحوان ال شرنخ و آگریپویه جبشتران جسدی 6.7 زلام و جسدی 39.3 جنن جسدی 61.1 بشتران دبستان آمادهی زانینگه خواندنه و جسدی 20.1 جی پرورده راسری لیسانسی قداندنه ده چارچوه لیکولینی ده جبشتران زمانیوان ایدایی که زاروا هاتنه پرسین جسدی 7.4 بشتران گوتن کرمانجی جسدی 11.9 گوت کرمانچکی زازاکی و جسدی 5.3 جی گوتن کرمانجی و کرمانچکیه جسدی 8.8 گوت سوریانیکی، ارمنکی، عربی، گرجی، چرکزی، لازی، رومی و اوسیتی. لگل کو ترکی زمانیوان ادعای که نینجی جسدی 18.8 وان بشتران گوتن کو لمالی دنوا مالبات ده به ترکی داخبن. بشتارن لمالی و دنوا مالبات ده ترکی و زمان ادعای که بکاردینه جسدی 46 دما برسبن هیتین حساب کرن جسدی 64.8 بشتران لمالین خواه به ترکی داخبن. بالکه شکو کسین بسر تمنی 65 سالی را زمان دایی که کمتر بکارتینن جسدی 51.5 بشتارن که دو گوتن زمان من ادایی که کرمانجیه گوتن که لمالی بزمان کرمانجی ترکی جسدی 13.3 جی گوتن ترکی تی آخفتن جسدی 27.6 بشتاران گوتن زمان من ادایی که کرمانچکیه دیار کرن که لمالی بزمان ترکی و جسدی 15.5 گوتن بکرمانشکی و ترکی داخبن ده همان دمه ده جهر ده کسین که دو گوتن زمانی وانی دایی که جدانه هفتان جه گوتن که زمانی وان اکولان جیانا جواکی زمانی ترکیه لگور زاینده لکولانه و دنوا جیانا جواکی ده جن لگوری زلامان بهتر به ترکی داخبن جبشتارن زلام جسدی 66.1 گوت ترکی و جسدی 31 جی گوت کرمانجی جبشتارن جن جسدی 8.5 گوتن ترکی و جسدی 19.3 گوت کرمانجی جبو پرساده خوازا پرورده زمان دایی که جسدی 98.4 بشتاران گوتن ام دخوازن زاروکن ما به زمان دایی که پرورده ببینن لوانه بوسیره پازه گلانه جشن زمان کردی سردانا تربا فقیه تیران هات کرن و داخوانی الویدری ها داین دایی که ناشتی گره کسین نفچیان تبلی بون هف بردف که کمیسیون چاند و زمانیا دم پارتی هف عبدالبهار هف سروک رخصرا دم پارتی وانه و سیدی لکچی هف شارداری وانه عبدالله زیدان الویدری آخوین و اوروش هر کسی پیروز کرن بحثا گرنگی زمان کرن زمان کردی هبونامه کردانه ناسنامه ما کردانه جهمورتش دیویدتر زمان کردی دایکامه بخویه جبر و چنده یکو گل کرد به 10,000 سالانه تجاران دست زمان خبر ندایم هر چندین هجه
em biyani u dagir keran jî ew qas êriş anî bin Kurdistanê jî gelê Kurd li zimanê xwe xwedî derketiye û zimanê Kurdî gelê Kurd aniye roja îro bi taybetî jî 100 sala hêzên destlardar dixwazin gelê Kurd ji holê rakin ji ber wê çendê jî pêşê jî berê şûrên xwe berê tîr û rimên xwe didin zimanê Kurdî ew baş dizanin heta zimanê Kurdî hebe gelê Kurd jî hebe heta zimanê Kurdî hebe Kurdistan jî hebe gelê Kurd jî vê yekê baş dizanin ji ber wê çendê her dem û di her şert û mercan da zimanê xwe diparêze. Bu vesileya 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî îro ser tirba nemirê me ziman parastina gelê me heta îro aniye wê derê feqiyê Teyran em wî birêz bîrtînin û bejna xwe di şexsê wî da hemû tekoşerê zimanên Kurdî bejna xwe ji ber wan ditewînin. Gelê me hêja ziman mirovahî ye, ziman çand e, ziman hebûn e, ziman jiyan e. Tu kesekî bê ziman jiyana wî heta îro nehatiye. Gelê Kurd bi hezar salan. 159 rewşenbêj siyasetmedaran banga berdana girtiyên doza Kobanê kirin gotin wêriya aştî û aramiyê veke 159 akademisyen nivîskar parlamenter heqûqnasan daxuyaniyek hevpardan gotin di 16 Gulanê de wê danişîna biryara doza Kobanê were li darxistin em di wê hêvî û daxwazê dene ku biryara doza Kobanê bibe bingeha demokrasî û aştiya li welatim. Kesên wekî Orhan Pamuk, Rıza Türmen, Rakel Dink, Fikri Salar, Ertuğrul Günay, Berrin Sönmez, Zülfü Livaneli, Eşber Yağmur Dereli, Oya Baydar jî di navan kesan de ne 159 ciwan daxuyaniyê hevparî imze kirin. Dilbijartinên herêmî de gelên li Tirkiye helwesta xwe nîşandan aştî û aramî xwestin. Mercên pêkanîna van daxwazan ew e ku dadgerî xwe ji bandora otorîteya siyasî rizgar bike û li gorî destûra bingehîn û dewleta hiqûqê te bigere û bikaribe biryarên serbixwe bide. Welat di qonaxeke ku biryara doza Kobanê bêdahîn de ye. Biryara di danişîna doza Kobanê de derkeve û hem li hundir û derve bandora mezin bike biryar wê bibe nîşaneya serxwebûn dadgeriya Tirkiyeyê jî. Divê biryara di doza Kobanê de were dayîn bibe bingeha bidayîbûna bêheqûqiya li welat û bila serxwebûn dagirkeriyê. Em di wê hêvî û daxwazê dene ku doza Kobanê wê bibe nexşeya aramî û azadiyan ji bo vê jî divê mewzuatên dadgeha destûra bingehîn ahîmê li ber çavan bigirtin û li gorî daxwaza Komîteya Wezîrên Ewropa hemû girtiyên ji doza Kobanê werin berdan. Em di wê hêvî û li wê bendewariyê ne ku biryara doza Kobanê bibe bingeha avakirina dewleta hiqûq û aştiya civakî ya Tirkiye. Berdevka Meclisa Jinaniya DBP Bêrîvan Bahçecî bi daxuyaniyekî mijarên di rojevê de nirxandin daxuyaniya li biroya şêwirmendiya navenda giştî hat dayîn. Bêrîvan roja dayikan di şexsî Emîne Şenya şarodayekên aştiyê de li hemû dayikên berxwedanê jî pîroz kir. Berdevka Meclisa Jinan a DBP ji bo azadiya rêberapo jî peyama têkoşînê da. Ev êrişên bi pergal li Êlihê dibe êrişa bi üniformaya ku tecavîzê îpek er kiribû li Dêrsimê dibe wendakirina Gulistan doku ji aliyê hêzê bi üniformayê hatibû wendakirin. Eşkereye ku polîtikên şerrê taybet ên ku li Kurdistanê tên kirin beriya her tiştî tekoşîna rêxistinkiriyê ya jin û ciwanayan. Di çarçoveya paradigmaya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinan di parêze xebatên xwe yên rêxistkirinê û bîrbûna xweparastinê ya di berxwedana wanê jî şirnexê de derket pêş tekoşîna xwe mezintir bikin. Pergala hevserekatiyê li hemberî polîtikên wê yên mêrane û dixwaze jinên bike kole hêvî bixwe ye. Dev ji destkevtiyên xwe yên ku çavkaniya xwe ji felsefeya jin jiyan azadî re digire bernedin. Heta azadiya fizîkiya rêzdar Abdullah Öcalan pêk were em ê bi biryardayî hemû çalakiyên xwe
بدومینن داخوازن گرتین و ین مالباتان داخوازن منه و امید حمو چالاکین ده مالباتان ربن ده همان دمه ده دخواز عدالت یا دایک امینه شن یشار آکل پیشیا وزارت عدالت ست روزان زیدتر ده نوبت عدالت ده جی دخوازا میه هوانن هیجار چاپمنیه ام مجلس جنان DBP گرینگ دبینن که پریودیک دیار خبات خواه به وره پارو بکن لسر وی اساسی ده حشت عدالت ده رحا آمد و سیرته ده سری ده لگلک باجارن ام جن داکتن قادان لوانه گلک سندن هاتم بنچافکرن هدیارکرن لوان و نافشین وی ساعتین سرسبه ده پلیس و لشکرین AKP MHP بسر گلک مالان ده گرتن هر کم سی کس بنچافکرن و پارزران دازانین که دبکو اف هجمار بگیجه شست که سی جیه هاتراگاندن کسین سدما بنچافکرن و نهات دازانین برنه مدیریت پلیسانی آوانی Zilma devleti ser girtiyan berdam dike ve cari infaz ayfer başlık hate şevutandın. Girtiya jin ayfer başlık ku cezayeli hatiye birin ve sibata 2023 xelas be behinceta ku beştari greva birçibune buye infaz ay hate şevutandır. Nihal girtiya tipa me ya bayburte ya dayka ve zekiye evvaki zilma devleti binafkir got em tüccar kabul nakın. يوسف سلوك يتاجرتن أنا صلنا هي بهر منا ترينجة كتشار بدي أبي همي جرتن مول بيمشي هولي صاير جرتن به بوي برته خاص بوي أولش شرنا أبي باشه بين أرزارمه بين بوي برت أصلا وجوات ميجي جوات التركي بيجي كتشيا أبو ترجع شد ناسفة أو هاي تونسونة به هاي بيجي علاج جانا نادن يفوزوا بود نه كتشك جزء دينا هجرة هنا هجرة صوتانينا هاگی نوالی بیو شش هایی ته بود بیو این فاز صوتان 3 سال دارین سای فازای خدا نیو امنیت چی چی گرشه نه پلیسین ترکیه سری خواری زارو که هفجینا خوا قتل کر پیش رجی داویل جیان خوانی قیران آبوری و سیاسی رهبری AKP MHP روارات بوی صداماوی دناو ولاتی آنده انجام خراب بخورتینه هزین لشکری اولهی جید کبن بروان پولیتیکایان جگری کمیسری ویسل او یه دبن بانی مدیریت پلیسانی هاتای ده پیورداره بورگرتنا دستوری دچه مالاخویال نافچه کچیران یا انقره و هفجینا خوا و دو زاروکن خوا بچکی قتل دکه ویسل پیش رجی به همان چکی انتخاب دکه هازانین کو دما ویسل او لمدیریت شخص تیمن تایبت یا انقره پیوردار بو تاینی هاتای کرد شانده تاجی بو وزیر کوچ و کوچبران عراق رهبدیتن چکر شانده که جتبگرا آزادیا جنن ازدی تاجی د چارچوبه خباتن کمپانیا لدوجی خلکرنا جن ببه دنگی خپاراستنه چو سردانا بغدای بو وزیر وزارت کوچ و کوچبری ایوان فایق جبر رهبدیتن پیکانی رهبدیتن دم جارن وکی گرتنا کمپین ازدیان کو حکومت عراق بریار دابو و حتی مها ترمه همو کمپین ازدی لین بینگرتن وگرا ازدیان شنگالی و آلیکاری داینا مالباتان ایریشن دولتا ترک آل سر شنگالی و باندورا وی آل سر عراقی هاتنی خواهش کرن شانده تاجی جو وزارت خواسکو به ارکو برپرسیاریا خواه رابه و تشتاکو دکه و سرملی وان پیگ بینن وزارت جی سوزاکو و لسر مجارین کنی خواهش کرن را و استدا پشتی هفدیتنه شانده تاجی وگریا شنگالی ولوچه دایگودار هجر لعزازی چتان سی کس رواندن لگور چافکانین خواجی دولت ترکیه داگر کرد و سی وراتی سوریه شاندن باجر عزازی داگر کری چافکانین دیار کرکو هر سی وراتی لعزازی جالی چتین جبهت الشامیه و هاتن رواندن ناوی کسین که هاتن رواندن و هانه زکریا اترا یوسف اترا جباجر رستن و سلیم واکیه جتبلیسی ین همسینه ام بی آوی هاتن داویان وچه خواه نواروژی حتی وچه ساعت بازان بمینید خوش شده
sosyalizmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e. لنینیزم بگشتی 100 سال همه باندور کریه. دنیکاشین سوسیالیزم روژا مدا هر زیده سوسیالیزم کو 7 سالی زیده تر همو جهان باندور کری یا هاتی ساز کرن و ایرو هر وشیایی یانجی درباس بوی تینیکاش کرن. جارک دن دزگرتن اوی دبکو سودمن به امتکارن و سوسیالیزمه بگلن پریجی بنرخینن. سوسیالیزم پیکاتی و که سوسیالیزم هر تشت